Hvala. Svi golubari smo pomalo čudni za druge. A zašto jesmo? Recimo, porodice nam neće zameriti. Kada bi u pitanju bilo da su nam golubovi bolesti, da treba nešto da damo, da je u pitanju naš lek ili golubi, 99% ovdje bi pre kupilo golubojima lek nego za sebe. Tu se ogleda ta humanost, znači ljudi i te ljubavi prema golubojima. Meni se to drago što sam ovdje večeras vidio prijatelji koji su mi dragi. Samo ću njih dvojicu izdvojiti. Nadam se da mi nećete zameriti. Drago mi je što sam vidio većina ovdje kao što poznajem. Ali mi je drago što sam vidio gospodina Terzu Dragoljuba iz Valjeva, što je još uvijek na novog jaka se godine ostane drago. I čovjeka kojeg ovdje verujem da svi poznajete, drago mi što se ga vidio što je prisutno ovdje, to je prvi prvak Međuokružnog saveza, prvi predsjednik Međuokružnog saveza Srbije, veliko ime srpskog golubarstva, molim vas, veliki aplauz za gospodina Slobodana Boškovića. Imate, pored velikog broja šampiona istaknutih golubara, još jednog šampiona ovdje u jednom, a to je, molim vas za veliki aplauz, ne samo za njega, već na prvom mjestu za sve pripadnice lepšeg pola, a za njega posebno, za Zlatka Matića koji nikad nije da svoj suprugu zaostao. Svaka čast zajedno. Među velikom brojem takmičara koji su dobili ovdje društvene nagrade, izuzetno mi je drago, preko što prećemo na to da kažem da sam vidio meni možda, da kažem, jedno najdraži, a to je porodica Krstić. Miloša i njegovog sina, svaka čast na školu. Golubarski okrug ima sa čim da se ponosi. Ja ću vas zamoliti, ljude koje bude pročitao, da izađete ovdje pored nas, pored mene i File, da vidimo sve njih koji su svetla tačka Golubarskog okruga, ne samo 2025. već i godinama unazad. Pošto moram uzeti na očare, nadam se da mi nećete zameriti, da kažem da su odgajivači Golubarskog okruga bili izuzetno uspješni. Zamolit ću vas jedan po jedan da dođete ovdje kako bi napravili zajedničku fotografiju. A to je, slobodno mogu reći, reprezentacija Golubarskog okruga 2025. Balkanski savez seniorsko prvenstvo ostvarili su 6 rezultata iz ovog okruga, a to je rezultat 13:09 koji je ostvario Dragan Jeremić iz udruženja 26. Marko Marinković iz istog udruženja ostvario rezultat za Balkan seniori 12:40. Dragoslav Pavlović, 106. udruženje, 12:07. Zamolit ću sve vas koji ste ovdje da priđete do nas. Dejan Mitrović, 98. udruženje, 11:50 Balkan seniori. Zlatko Matić, 717. 11:29. I Miodrag Obratović, 777, 10:36. Balkanski savez, juniorsko prvenstvo Zlatko Matić ostvario rezultat 6:01. Srbija seniori, znači momci koji nisu posustali, a to je na prvom mjestu Nemanja Kostić, 717, 12:51. Zlatko Matić, također 717, 12:20. Srđan Tasić, udruženje 300, 11:21. Dragan Jeremić, 26, 11:12. Stari Aston Njima koji preko si godinama, Nebojša Jokić, 15. udruženje, 11:12. Dejan Mitrović, 98, 8:12, Dragoslav Pavlović, 106, 8:04. Reprezentacija Golubarskog okruga, molim vas još jedan aplauz za sve njih. Bravo, momci!